Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević, vas u školi nauči engleski jezik s Irinom. Večeras govorimo o tome kako da upotrebimo pravilo another, other, the other i the others. Ko može mi kaže koja je razlika među ove 4 reči? Moguće da ne možete, neki će reći pa dobro, ja ih pravilno upotrebljavam. Čini se naši ljudi the others retko kad upotrebljavaju. Tako ako ništa drugo, ostanite do kraja videa zbog the others. Da krenemo od najlakše, another. Kad hoćemo kažemo da je nešto drugo po redu, sporedno. Would you like another drink? Znači već ste popili jedno piće, pa da biste želeli još jedno piće da popijete. Would you like another coffee? I heard he lives in another city. Čuo sam da živi u drugom gradu. Sljedeće je kad koristimo other. Other koristimo kad recimo već jednu grupu ljudi, recimo kada su to studenti, pa se jedan deo studenta izdvojio. Naprimjer, where can I find other students? The rest is here. Ne mogu naći druge studente, ostali studenti su ovdje, naprimjer. Potom, kad koristimo the other. The other koristimo kod brojnih imenica u množini. Naprimjer, are there any other questions? Znači, da li ima nekih drugih pitanja. S tim pokušamo da ih odvojimo od ostalih pitanja, kažemo da su oni različiti, u smislu imali nešto novo. Naprimjer, sorry, I have other plans for tonight, I cannot go with you. Izvini, večeras imam druge planove, ne mogu večeras idem sa tobom. I poslednje, the others. The others u stvari koristimo da bismo zamenili imenicu, da nju ne bismo upotrebali. Naprimjer, da mislite se nalazite kod drugarice i potrebno su vam cipele za taj večernji izlazak. Ne možete nekog razloga idete do kuće, da uzmete sopstvene cipele i on vam pokazuje sve tu što ona ima i vi kažete, sorry, do you have any other shoes? Kako biste izbjegli reći shoes, pošto već ste gledali cipele i podrazumela se da vi govorite o cipelama, možete slobodno da kažete excuse me or sorry, do you have any others? Do you have any others? Znači, da li imaš drugih cipela? Na to se odnosi. Hvala vam što ste gledali večerašnji video. Imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite.